Bruh. Bang, cakar lebaran kemana bae? Aing tuh jalan-jalan di lockdown. Siap mana? Tuh, aing mah kasawa bae ngelektor dia aduh. Bay, iya tas lebaran area amat kamarana bay. Aing dia tadi nyaran terus nyaran. Kemana murun? Bokeh murun. Woi, naon sia? Aing makan cicing di dieu. Atau keur ngobrol? Ngobrol. Ngobrol kenaon ya? Ngetakan lebaran, Haji. Oh, lebaran. Dek jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemana cincin lockdown? Ke sawah. Woi, siap ke sawah bae. Asup pirang hayu. Aduh, punya yuk. Kami punya udah gisuk ya, aduh. Aku tanya ke bu guru, pancena diundur. Oh. Aduh, aing nang sekolah ge celanana bolong. Bolong. Aduh, bolong mah beli atau dijahit. Siapa? Semoga duit. Semoga duit ke lockdown ya, aduh. Aduh, atau minta ke bapak ke emak. Semoga Siapa? Kumaha ge? Yuk. majing. Lakpan bae geus lakpan. Naona, sungut ah. Duit geus lah. Sungut na. Ih, sungut nangken mau bisa ngomong. Kelas yuk, aing ngitut. Wih, uban, gede sia itu. Aduh gede ya, berubah. Bruh. Tuh hayang mah. Dah aing dikawetan hilan. Bang, aing geus nage beak picin lah. Ayo orang nong kias kayo. Ayo. Woi, aing dulu. Woi, siapa tajak-ajak bae aing. Ayo, urang ngepang. Kak, cager kan. Kak, cager can. Tuh si Aska cager cannya. Ada teman-teman bentar lagi sembuh. Geus ge, Kak, kami balik deui. Kak.